Tubahaye ikaze mwebwe abakurikiye Rwanda Media Platform kuri YouTube. Tugiye kurebera hamwe amakuru ari kuvugwa hirya no hino cyane cyane avugwa mu Rwanda, Kongo n'ahandi. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageze ku masezerano y'amahoro yanditse amateka yayobowe na Amerika. REB yatakambiye pake ku makosa yagaragaye mu itangwa ry'amasoko ya leta. Ububiligi bwavuze ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo. Muri Kongo imitwe yitwaje intwaro yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano, mu gihe muri Irani ibihumbi by'abanya-Irani basezeye kubishwe na Isiraheli. Umujyanama wa Khamenei aratungurana. Ngincamake ku makuru tugiye kurambura mu kanya. Ikaze muri aya makuru tugiye guhera hano mu Rwanda. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bageze ku masezerano y'amahoro yanditse amateka yayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashyize umukono ku masezerano y'amahoro. Ni amasezerano yanditse amateka agamije kurangiza intambara imaze imyaka igera hafi kuri 30 mu burasirazuba bwa Kongo, busanzwe bukungahaye ku mabuye y'agaciro. Harimo n'intambara yatangiye mu mpera y'umwaka wa 2021 hagati y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo z'icyo gihugu. Aya masezerano yayobowe na Amerika yashyizweho umukono ku wa gatanu i Washington hagati ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Kongo Teresa Kayikwamba. Inyandiko ikubiyemo aya masezerano ivuga ko ahita atangira kubahirizwa. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko uyu munsi urugomo no gusenya birangiye n'akarere kose gatangiye icyiciro gishya cy'icyizere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mark Rubio wahagarariye gushyira umukono kuri aya masezerano yavuze ko uyu ari umunsi wanditse amateka kandi w'ingenzi. Ashima igihagararo no kugira ijambo kwa Amerika mu guhuza abantu. Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri Kayikwamba bashimye uruhare rutaziguye rwa Perezida Donald Trump mu gutuma aya masezerano agerwaho. Umuryango w'Ubumwe bwa Afurika wari uhagarariwe mu isinywa ry'aya masezerano wavuze ko ari intambwe ikomeye ikwiye kwishimirwa ibikorwa byose bigamije kugeza ku mahoro, ituze n'ubwiyunge mu karere. Joseph Kabila wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka igera kuri 18 yanenze aya masezerano yise ikinamico ya diplomasi. Avuga ko Kongo itigeze na rimwe iba mu ntambara n'igihugu na kimwe mu byahagarariwe mu isinywa ry'aya masezerano. Yavuze ko ibyashyizweho umukono atari ikindi ahubwo ari amasezerano y'ubucuruzi. Leta ya Kongo ishinja Kabila ubugambanyi no gufasha inyeshyamba za M23 afatanyije n'u Rwanda. Oni n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi nabo bashinja u Rwanda gutoza guha abasirikare n'ibikoresho umutwe wa M23 wafashe ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo birimo n'imijyi ya Goma na Bukavu. U Rwanda rurabihakana. Sena ya Kongo iherutse kwambura Kabila ubudahangarwa kugira ngo ashobore gukurikiranwa n'ubucamanza, nubwo bidasobanutse uko ibyo byashoboka kuri ubu, kuko mu kwezi gushize yasubiye mu gihugu. Yari yaravuyemo ku bushake mu mpera za 2023 ariko akajya mu gice kigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Mu kwezi gushize Professor Jenson Stans, umunyamerika wigisha siyansi politike muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada, yari yabwiye BBC gahuzamiryango ko ejo hazaza y'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo hazagenwa n'ibizava mu biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo. Yavuze ko mu gihe amasezerano y'amahoro yagerwaho, Kabila ashobora kubonwa nk'uwabaze nabi muri politike mu kujya mu gice kigenzurwa na M23. Uyu muprofeseri yagize ati, niba ibyo biganiro binaniranye amasezerano ntagerweho, ntekereza ko kuhagera kwa Kabila kwaba ingenzi ndetse kwaba mu bigize amakuba y'igihe kirekire. Ariko niba Amerika igeze kuri gahunda yayo yo gutuma urebye igisirikare cy'u Rwanda na M23 basubira inyuma, icyemezo cye gishobora kubonwa nk'ikosa kuko ahageze mu gihe leta ya Amerika irimo kugerageza gushaka umuturambye w'aya makuba. Ndetse niba RDF cyangwa ingabo z'u Rwanda zivuyeyo, ubwo Kabila azatakaza imbaraga nyinshi. Ese ubundi ni biki biri muri aya masezerano? Ni amasezerano akubiye mu ngingo nkuru 9 arizo: kutavogera ubusugire bwa Kongo n'ubw'u Rwanda no kubuza imirwano, guhagarika kuvana ingabo mu bikorwa, kwamburwa intwaro, kwakira imitwe yitwara gisirikare itari ya leta habanje kugira ibisabwa, gushyiraho uburyo buhuriweho bw'ingenzi bw'umutekano hagamijwe kurandura umutwe w'inyeshyamba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, no guhagarika ubufasha bwose bwa leta kuri uwo mutwe n'indi mitwe ifitanye isano nawo, gucyura impunzi no gusubiza mu byabo bahungiye imbere mu gihugu, no korohereza imiryango itabara imbabare mu bikorwa byayo bihagarikiwe na leta ya Kongo, gushyigikira ibikorwa by'ubutumwa bwa MONUSCO harimo no kwiyemeza ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro 2773 w'akanama k'umutekano ka ONU
Uyu mwanzuro urimo ko u Rwanda rugomba gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo na M23 igahagarika imirwano ikava no mu bice yafashe n'u Rwanda rukareka kuyifasha. Gahunda y'ubuhahirane mu bukungu irimo no gukorera mu mucyo kurushaho ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ishyirwaho ry'akanama k'ubugenzuzi bw'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano no gukemura ibibazo bishobora kuvuka kagizwe n'umuhuza wa Afurika yunze ubumwe, Qatar na Amerika. Ibiteganywa bya nyuma birimo no kuba aya masezerano azakomeza kugeza igihe kitazwi ndetse kashobora guseswa n'uruhande rumwe muri zombi, u Rwanda cyangwa se Kongo, rubanje kubimenyesha urundi imbere y'amezi 6 no kuba aya masezerano atangira kubahirizwa ko kanya kimara gushyirwaho umukono. Tukivuga ku masezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'Ububiligi cyayavuzeho. Ububiligi bwatangaje ko bwishimiye isinywa ry'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Buvuga ko ibi bihugu byafashe icyemezo cy'ubutwari. Ni ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'icyo gihugu Maxime Prévost anyuze kuri X nyuma y'uko u Rwanda na Kongo bisinya amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano yasinye Washington DC kuwa 5 tariki ya 27 Kamena 2025. Aya masezerano yitezweho kurandura ibibazo by'umutekano muke n'intambara n'amakimbirane byayogoje uburasirazuba bwa Kongo. Nyuma y'ayo masezerano, Ububiligi bwakoranije u Rwanda na Kongo bukaba bunashyirwa mu majwi mu kuba nyirabayazana wo kutumvikana hagati y'ibyo bihugu. Bwavuze ko bwishimiye isinywa ryayo. Maxime Prévost yagize ati: "Nejejwe no gushimira ibi bihugu byombi bihana imbibi ku cyemezo cy'ubutwari cyo guhitamo inzira y'amahoro." Yakomeje agira ati: "Iyo myanzuro yemeranijweho ni ingenzi cyane kugira ngo haboneke amahoro arambye mu karere k'ibiyaga bigari." Yavuze ko Ububiligi buzakomeza gukora nta gucogora kandi ko mu buryo bwubaka kugira ngo isinywa ry'amahoro rigere ku ntego, bufatanije n'abafatanyabikorwa mu karere no mu rwego mpuzamahanga. U Rwanda rwahagaritse umubano warwo n'Ububiligi muri Werurwe 2025, rushinja icyo gihugu cyo ku mugabane w'Uburayi gusaba amahanga n'imiryango mpuzamahanga kurufatira ibihano, kurushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 ukorera muri Kongo. U Rwanda rwagaragaje ko mu gihe rufitanye amakimbirane na Kongo, Ububiligi budakwiye gufata ingamba ziyenyegeza, ahubwo ko bwakabaye butanga umusanzu mu kuyakemura. Ambasaderi Ngoga yabwiye akanama ka Loni ko u Rwanda rufite uburenganzira ku bwirinzi. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga, ubwo yari mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi, yavuze ko u Rwanda rwiteguye ko hari impinduka izaba ku mikorere y'ubutumwa bw'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'amasezerano y'amahoro yasinywe ku ya 27 Kamena 2025. Ayo masezerano yasinyiwe muri Leta Zunze za Amerika. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije gufasha MONUSCO mu bikorwa byo kubungabunga umutekano w'abasivili. Kuwa 5 tariki ya 27 Kamena 2025, Ambasaderi Ngoga yabwiye akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ko ubwo umutwe w'iterabwoba FDLR ukorera mu burasirazuba bwa Kongo ugaragara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi ari uburenganzira bwarwo. Ati: "Ingamba z'ubwirinzi zijyanye n'ikibazo kizwi neza n'aka kanama. Umutwe wa FDLR ukomoka ku ngabo zakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994 ukomeje umugambi wa jenoside ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo." Yasobanuye ko iki ari ikibazo kizwi cyo kuba umutwe wa FDLR ubangamiye amahoro mu karere atari icya none kuko kimaze imyaka 22 ndetse ko akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi mu myanzuro 20 katoye ijyanye no gusenya uwo mutwe wa FDLR ariko bitigeze bikorwa. Ibyagiye bikurikiraho nuko uruhande rwibutsaga ko MONUSCO ikwiye kuba ishyira mu bikorwa umwanzuro wo gusenya FDLR rwibasirwaga. Bityo yasabye ko MONUSCO yashyira ibintu mu buryo ikibazo kigakemuka. Yagize ati: "Mu myanzuro 20 yatowe yose yagaragazaga ko FDLR ari ikibazo ku mahoro n'umutekano kandi yasabaga MONUSCO kugikemura. Turahamagarira MONUSCO kugabanya amagambo no kwibasira mu ruhame, ikita ku gufatanya no gushyigikira ibikorwa bya diplomasi biri mu nzira kandi bitanga icyizere." Ni mu gihe muri uku kwezi umuyobozi mukuru wayo Bintou Keita atangira kuganira n'abayobozi b'ihuriro AFC M23 rigenzura umujyi wa Goma. Bikaba bitanga icyizere ko MONUSCO yahindura imikorere hagamijwe ko hagaruka amahoro mu burasirazuba bwa Kongo n'akarere k'ibiyaga bigari muri rusange. Ambasaderi Ngoga yashimangiye ko u Rwanda rwizera ko ibiganiro mu buryo bwa diplomasi bizatanga igisubizo kiboneye ku bibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari. Abagize Green Party biyemeje kuzana impinduka muri sosiyete.
Abarwanashyaka b'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda bavuga ko biyemeje guharanira icyateza imbere umunyarwanda na sosiyete muri rusange. Ibi babitangaje mu nama ya biro politiki y'iri shyaka yateraniye mu karere ka Karongi ku wa gatanu tariki ya 27 Kamena 2025. Muri iyi nama abagize iri shyaka bahawe amahugurwa ku ngengabitekerezo y'ishyaka, demokarasi, kurengera ibidukikije ndetse bibutswa amahame agenga ishyaka. Muri iyi nama hanakozwe amatora yo kuzuza inzego z'ishyaka. Abitabiriye aya mahugurwa bavuga ko yarushijeho kubakangura mu kwihangira imirimo ndetse bagiye kurushaho kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Bagashimangira ko bagiye kubyaza umusaruro amahirwe igihugu cyabahaye kandi baharanira iterambere ry'igihugu na sosiyete batuyemo. Perezida wa Green Party Dr Frank Habineza asaba abagize ishyaka gushyira mu bikorwa amahugurwa bahawe baharanira guteza imbere igihugu. Ati turifuza yuko abarwanashyaka ba Green Party ibyo bize babishyira mu bikorwa aho batuye, niba twigisha ibijyanye no kurwanya amakimbirane dukoresheje politiki y'inzira y'amahoro, iyo nzira y'amahoro ikaba yakoreshwa no mu muryango aho dutuye, atari ukuvuga ngo ni ku rwego rw'igihugu gusa. Icyiciro cya nyuma cy'ingabo zirenga 500 za SADC cyatashye kinyuze mu Rwanda. Icyiciro cya nyuma cy'ingabo 576 za SADC zari zimaze umwaka urenga mu butumwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatashye zinyuze mu Rwanda. Icyiciro cya mbere cyavuye mu burasirazuba bwa Kongo ku wa 29 Mata 2025 cyari kigizwe n'imodoka 13 zirimo ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare 57 babiherekeje. Icyiciro cya nyuma cy'abasirikare ba SADC cyahagurutse i Rubavu ku mupaka w'u Rwanda na Kongo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku isaha ishyira saa 3 tariki ya 28 Kamena 2025. Mutubabarire twarabyibagiwe. Rebu yatakambiye PAC ku makosa mu masoko. Abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC bagaragaje ko bitumvikana uko akanama gashinzwe gutanga amasoko mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi bw'ibanze REB kibagiwe gutanga amahirwe ku bikorerwa mu Rwanda mu masoko amwe namwe, ahandi bakongera igihe cy'isoko bitanyuze mu ikoranabuhanga. Mu bibazo byagaragajwe harimo icyo gutanga inyongera y'amasezerano 8 kuri ba rwiyemezamirimo hatabaye kunyura muri system itangirwaho amasoko ya leta afite agaciro kasaga miliyari 2. Hari kandi isoko ryo gutanga ingwa mu byiciro 4 ryakorewe inyongera inshuro 4 nabwo bitanyuze muri system y'ikoranabuhanga. Bikorwa gusa bigeze ku cyiciro cy'amasezerano y'inyongera ya nyuma ya 5. Ku isoko ryatanzwe rigamije gutanga ibitabo mu mashuri abanza n'ayisumbuye habayeho kutatanga amahirwe ku bikoresho bikorerwa imbere mu gihugu, nyamara amategeko ari byo ateganya. Depite Umutesi Liliane ati ibikuba bitarakurikijwe bitera igihombo ku mutungo wa leta ndetse n'abakora n'abatunganya ibikorerwa mu gihugu. Umuyobozi mukuru wa REB Dr Mbarushimana Nelson yavuze ko habayeho ikibazo ku ikurikirana ry'amasoko. Ati habayeho ikibazo cy'uko ari ba rwiyemezamirimo basaba kongererwa igihe, nyamara igihe cyo gutanga ibikorwa kigiye kugera bakabikora no ku munota wa nyuma, cyane ko biba bikorerwa muri system. Igihe bitugezeho bitinze ugasanga n'akanama gahari kabikoze nta buryo buhari bwo kubikorera muri system. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa rusange muri REB Nkurikiyinka Janvier yavuze ko ibikorwa byo kongerera amasezerano hanze ya system y'ikoranabuhanga batabyitwayemo neza, kuko iyo abantu basabye kongererwa bitinze bijya kugera mu kanama gashinzwe amasoko amasezerano yararangiye. Ati hari igihe bigaragara ko ibintu bikenewe kandi rwiyemezamirimo yarabisabye ku gihe, ariko bikagaragaramo nk'imbogamizi cyangwa ikibazo kikagaragara muri REB bitahita bikorwa. Perezida wa PAC Depite Muhakwa Valence yavuze ko ikibazo kidakwiye kuba kuri REB, gikwiye kuba gituruka ahandi, ariko kuba gituruka kuri bo noneho bakumva ko nta n'igisubizo babifitiye aricyo giteye impungenge. Inzobere mu gutanga amasoko ikorera muri REB yavuze ko bagize intege nke mu mikorere, ariko abajijwe impamvu bemeye ko rwiyemezamirimo ari ubacungira amasoko yagize ati ibyo turabisabira imbabazi kandi twafashe ingamba zo kugira ngo bikosorwe. Ku byerekeye amasezerano ataratanze amahirwe ku bikorerwa mu Rwanda, REB yasobanuye ko mu bitabo by'ipiganwa byari birimo, ariko bigeze ku gusuzuma amasoko barabyibagirwa. Nsengiyumva Kasim ushinzwe amasoko muri REB ati ikijyanye no gutanga amahirwe ku bikorerwa mu Rwanda nuko iri soko ryari mpuzamahanga. Habayeho kwibagiranwa kuko twari twabiteganyije mu gutanga ibitabo by'ipiganwa, ariko tugiye gusuzuma inyandiko habaho kubyibagirwa. Depite Muhakwa Valence yagaragaje ko niba byarabereye mu gusuzuma inyandiko
iryo atari ikosa ahubwo babakuriyemo babishaka. Iyo wenda bavuga ko bibagiwe kubashyira mu gitabo gihamagarira abantu gupiganwa, hanyuma bagiye gusuzuma basanga ngo barabibagiwe, ntibyumvikana uburyo bose bibagiwe. Akanama k'amasoko ka REB kagizwe n'abantu 7 bose bahamirije PAC ko bibagiwe kwita ku ngingo yo guha amahirwe ibikorerwa mu Rwanda. Nsengiyumva ati mu by'ukuri ni ikosa twararikoze kandi tubisabiye imbabazi. Igihugu cya Norvège kigiye kohereza mu Rwanda François Gasana ukekwaho jenoside. Polisi ya Norvège yatangaje umugambi wo kohereza ubutabera bw'u Rwanda François Gasana ukekwaho kugira uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Gasana yafatiwe ahitwa Oslo mu kwezi k'Ukwakira 2022 nyuma y'iperereza ricukumbuye ryakozwe n'urwego rushinzwe iperereza ku byaha. Muri Nzeri 2023 urukiko rwo muri Oslo rwategetse ko Gasana akwiye koherezwa mu Rwanda ariko ajurira icyo cyemezo. Muri Mata 2024 urukiko rw'ubujurire rwashimangiye icyemezo cyo kumwohereza kuburanira mu Rwanda aho ibyaha akekwaho byabereye. Gasana yarongeye ajurira icyo cyemezo muri Kamena 2024 ariko bibi by'ubusa kuko urukiko rwashimangiye ko agomba koherezwa mu Rwanda. Icyemezo cy'urukiko cyaje kwemezwa na Minisitiri w'Ubutabera hamwe n'abagize guverinoma ya Norvège muri Gashyantare 2025. Kuri uyu wa 27 Kamena, umuvugizi wa polisi ya Norvège mu by'amategeko Thea Elise yemeje ko Gasana kuri ubu ategereje koherezwa mu Rwanda. Bivugwa ko Gasana ibyaha akurikiranyweho ari ibyo yakoze ubwo yari afite imyaka 12. Guverinoma ya Norvège yasobanuye ko kumwohereza kuburanira mu Rwanda bikubiye muri gahunda yo kwiyemeza kubahiriza amasezerano mpuzamahanga arimo nasinyirwa mu muryango w'abibumbye agamije gukumira no kurwanya jenoside. Tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho imitwe yitwaje intwaro yasinye amasezerano yo guhagarika imirwano. Codeco n'indi mitwe yitwaje intwaro myinshi ikorera mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwa 27 Kamena 2025 yagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano n'ubugizi bwa nabi. Aya masezerano yasinywe nyuma y'ibiganiro bimaze iminsi 5 bihuza abahagarariye imitwe muri teritwari ya Aru. Byanitabiriwe kandi n'abashinzwe umutekano, abahagarariye societe civile, abayobozi b'amoko ndetse n'abagakondo. FRPI, FRPC, Chini ya Tuna na Codeco nibyo byagiranye amasezerano. Mapi na Auto Defense Zaire byitabiriye ibi biganiro ariko byanze gusinya nyuma yaho Codeco yishe abaturage 11 muri teritwari ya Njugu mu gitondo cyo kuwa 27 Kamena. Iyi mitwe yemeranyije ko mu rwego rwo kugaragaza ubushake bwo kubahiriza aya masezerano abana bari barinjiwemo bahita barekurwa kandi ko abarwanyi bayo batazongera kugendana intwaro. Yaciye amarenga ariko ko mu gihe bizaba ngombwa abarwanyi bayo bazongera bagafata intwaro kugira ngo barwanire igihugu kuko ngo bazahora biteguye kwitaba mu gihe bahamagarwa. Tukiri hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abasirikare 45 bakurikiranyweho ibyaha birimo gusambanya abana. Urukiko rwa gisirikare rwa Butembo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ruri kuburanisha abantu 92 barimo abasirikare 45 ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjwa ibyaha birimo gufata abana ku ngufu. Nkuko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, bashinjwa ibindi byaha bikomeye birimo gushimuta abana no kwambura abantu hakoreshejwe imbaraga. Ibi byaha byakorewe muri teritwari ya Rubero hagati ya 2021 na 2024 bikorerwa abantu 93 barimo abana 85 bafite imyaka iri hagati y'ibiri na 17. Bamwe mu bakorewe ibyaha bari kwitabira izi manza kugira ngo bazasabe indishyi. Izi manza ziri kuburanishirizwa ahantu hatandukanye hakorewe ibyaha, zishyigikiwe n'ubutumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye muri Kongo MONUSCO kuko nibwo bwahaye urukiko ibikoresho nkenerwa birimo imodoka zitwara abakurikiranweho ibyaha. Izi manza zatangiye tariki ya 26 Kamena 2025. Biteganyijwe ko zizamara iminsi 10 kandi abazahamwa ibi byaha bazakatirwa ibihano bigera ku gifungo cya burundu. Hanze y'umugabane wa Afurika, ibihumbi by'abanya-Iran byasezeye kubishwe na Isiraheli. Umujyanama wa Khamenei aratungurana. Abantu ibihumbi bitabiriye umuhango wo gusezera bwa nyuma abasirikare bakuru ba Iran n'abandi bahanga muri siyanse n'abasivile bishwe mu bitero bya Isiraheli mu byumweru bishize. Mu bantu bagaragaye muri ibyo bikorwa harimo umujyanama w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ali Shamkhani. Byari byavuzwe ko yishwe mu bitero bya Isiraheli. Mu murwa mukuru Tehran, abantu benshi bateraniye hamwe bafite amabendera n'udutambaro twanditseho ubutumwa buha icyubahiro abantu barimo abasirikare bakomeye n'abashakashatsi mu bya nucleaire bishwe muri iyi ntambara yamaze iminsi 12. Hari n'abantu bari bitwaje amafoto ya Ayatollah
Ali Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, baririmba indirimbo zamagana Amerika na Israel. Perezida Masud yagaragaye ari mu mbaga y'abantu ari kumwe n'abashinzwe umutekano. Mu basirikare bishwe ba Iran harimo Major General Hussein Salami na General Muhammad Bagheri. Nshuti bakunzi ba Rwanda Media Platform, ni kuri iyi nkuru ivugwa muri Iran dusoresheho amakuru avugwa hirya no hino. Tubararikire gukomeza gukurikira ibiganiro biri kuri urubuga ndetse n'ibindi bitaha. Bye.